Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian baka Citizenship Amendment Bill arzar khakhandai kala yo ya ka jingmanjur naga yeng dor bar thau ain Lok Sabha batha Rajya Sabha nakalyang jongka Confederation of Meghalaya Social Organization haka khat artari uno pra arzar khakhandai kala shim ya karai ban pha da ka jingtho show President jongkari India Uram Nath Govind ban kintu bat ban kirpat yu baun ai satya ya ka jingmanjur bat ban pilong ain ya ka ni ka bill Chairman Jongka Komso, Usamla Robert June Kharjaran, Haka Jinkran Bakila Pathai Khubor Ulayathu, Baga Sengala Shimru Yakarai, Ban Persha Bet Yakanika Bill, Kabapli Lat, Yaka Jinglong Nong Shong Shnong Bapura Hakari India, Yakijat Bin Ritpa Hindu, Sikh, Christian, Buddhist, Jain Bat Ki Parsi, Kibawan, Nakari Afghanistan, Pakistan Bat Nakari Bangladesh. Haka juga poru uniu nong yalam jongka komso ulayaiban balada ka sarkar National Democratic Alliance balayalam da ka BJP kam singap ya ka surging dawa jing ki pajba ka thanch ti lam mi ngi kani ka kanhun kam bansi manshulit mudoino hapo yeng ka shari Supreme Court jongkari India jing putlong jongi ya ka emergency meeting kalong ba hadin menilai objektif ba nakalian jongka Rajya Sabha sengi ka pemenin ila pas ya ka CEB ka Lok Sabha ka lapas ka khamdai tarik ba Rajya Sabha ka lapas ka sengi pemenin but ni suatu syai ke menta ba ka CEB kan salong ka reality dan ka CEB kan salong ka but kabasa menta la se kan sudi mintan ka jingsoi jong presiden di sai simpat na kalian jong ni ka komso lembagi jong pi ki no thok bor ni kerpat ya presiden jong hari India ba umdei ban soi dan ni ban ai mohor ya kan ka bil nomor ko bangi ong ba kan ka bil kalong communal kan ka bil kalong persya ya arti terikam jong hari India ka persya ya ki hok ki bakarpang jong kinong shong jong hari India ku ka artikel 14 ka artikel absan bat kumjuru ya ka preamble jong ka constitution of India ya ka jumut jong particular konsep apa jong ka India di simpat di pak ya ka kubor nak liang jong ki ni kan pak eu ono masoi pat nak liang jong iru insan ya le man pak nak jing tho so presiden jong hari India ba umdi persoi dan ni ban ai asen ya kan ni ka CEB ya ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha kelepas hakini kisi dan abangi pai syam ka jong ka jelang nadu pasdang nila penpau bangi persya kan si ini nadu bakawan ka JPC nila da wajib tho syai ba ka CEB kan nomri terikam ka selam ya na kapor nila wajib tho syam skor jela ba wat na kunhun ka jongi ka na fib kan is forum for indigenous people ro nila da wajib tho syo prime minister nya wajib tho syo home minister but keladon ro wajib kenduk wa jongi apor bang delegate and deli but kajing dawa kajongi kalau bersai bangim kuat benyui ya kasih CEB bahkan terikam ham kalian kata tadi ka jingkuat kajongi but haka resolution ki bangi sign lang but ki political party but uchi minister but baru ki wi sen halang nila karang syai ba we oppose CEB in kalian but ni ojlu ya government bakam liban penterikam ya kasih CEB ham kalian hi baru kawi di hadin kata apa anda kawan ka draft CEB kalau don ke jing exemption tang ya kan six schedule area kumba kitip kani ke jing exemption ya ka six schedule area kalau ke ke bangim nyum la pa dia hi kini kinon tribal area ru kide shi benta jong ka jala jongi kide shi la da pimpek history ru kini kendo ka siap jong kita ini terlalu di kumno kata kasi CEB kan terikam tang kini area bahasa kawiru kan ni gajing palak no ye kinon tribal area kan selong kum gajing pang ke bansa penmi ye kijing kijing jerwit jerwat adin hobot kan sawanra jing na kiyo ship na kini area kila benlik lagi tribal area di kumta nak liang jongi ni mentin bi reju ustad ba kasi CEB kabdi ban terikam habor ko wi jalan khlia bat haki sik schedule area bat haki
non schedule area kata kadiga stan keba syai but lada kadi ke urlong kumangila da berai ni hakipor ki paladem ila kan syai ba nakaleng jongi ni lek sungkut ban kerpat na yin ka syari ban penduk pendam yang CB jing persya jong komsu ya ka CB kamkut kat ke jing persya ke jongi ya ki kendon jong ka CB ngila da pensyai haki por ki paladem ba beli ngidang persya way dong ba kadon kata ka fake exemption dan ka partial exemption buat ka baarpat kalau ba ya kata ka kendon ka ba penhian nak hak Islam ka san Islam le don hiru ke exemption ro amno kan tilo da kendon ka LP utu kitu ke mai ki non muslim na Bangladesh ba nawai tang san Islam terus nan kelayo no India tilo da ngimdon ya kan sim non ngimdon kata ka ka ban regulate ya ka jing sa ka jing rum jong kini ki khar poiwir bar cela bari ka bomut tang hadin san Islam terus nan kita ki akur utam ki non muslim na kini giri kin sawan siya ni chala ka dunia ni dot ke pures border na kita ka uput usam bom nanti kena apring jongi pada sam ka BSF ka bom dala bente rakam na i ki ladan sa ki katu kan ni ki boong bahana om don khar bangla apo na khlia and don't you know about ni ulai yo epic baro ulai kala Indian by default Amdon shu mulai kala Indian by accident dulu Bangladesh. Uwan sebenarnya menai lah don no baniara ban penyo apik. Tinla shu hi ban ong bau di Bangladesh. Tinat kadau nak tempat ye gini dulu bakim di ban keren ni gini. Bobon ki Bangladeshi ki belarung hakin hakai teritori ke jongi ki la kala Indian by default. Not Indian as belong ki la di Indian by default. Tinggi kerpat bagi di ban restrict ban ai itu ga statement. Markat bang ngim patla ban pendep ia ka process of identification kum ke NRC kum balik ka asam nginom la ban ong bang ngidon kan ngol ka asam katip bakidon hadu saupo lak kidon hadu kat khandai lak kadi bagi kendak ya ka identification ki satip ni kremle hano kono identification ru kremle ka chala ka jungi kum no ngiri cintu conclusion bang dan Tila kila ale shwa ka identification process anda kila what jingtip shwa kidon ni don lala kin ban ong anda kala don ka objection on claim anda kala don ka proses tinggal la kin bong don kan ri mata kan ni ka proses identification ru ngim pandai ngim di ban risi conclusion bong don kemudian ong pio le si labun ki Bangladeshi bala kala Indian by default bala yo epic bala yo ration card kala yo job card di hot na la check tikin sei ko isla Reki room ha India legally na illegally report ki room ngimtem ke ika family bakra ho jungki nadu kisnem ki bala adat ngimtem nadu wasdang ni habang ni tho syak sarkar ni om baj ai ngi habang gol Eastern Frontier Regulation Act ten ready ke sarkar hi ke bong bala da menteri kam ni hable sa parlimen ke sarkar kmi kala bandamai tinat khadau ki om bangin le hai bor la jong kawan kata statement ke dino du pon mukul sama ba Namar ba sebentar government kan maya LP ya kastir ki bat mai ngini le no ha ka bor jong we will do what is available ha kastir na kada kawan ka MRC ban na lang jumi yong ba perung ya ka ya ki bor jo ka LP ka MRC rementa sebentar government ka lai ni Manipur hi ka situation ka chi ide sutu lada central government kam ai no to nilam sutu banong ba to le si kam tre su ka national Rei habadang dang menin ke notification kadang mi ti kan Manipur bala menteri kami ka Bengal Eastern Frontier po Manipur. Kantin ke bangila ampun kam hani ke permit kemud pihak 6 permission pa finuan. Tika ka punishment la da impact lo ha ka Bengal Eastern Frontier ka khamhe ka poi helu license ka punishment. Ti Henry ha kani ka MRSA ka punishment di ru banai. Ti idongi minor different hani entai ada kembaong ngapi ka objective but ka objektif but ka proses kan diuju ka jing temu ka digaju hi baniada ya kari ba ka jingru ka jing affair ka di minor different hani hantai hanrei kumbang i ong aphi ba ngina du usam i panal Bengal Eastern Frontier ka sar ki ong ba ka sarkar kami kam ai menta kala ai niru di ba ya kaju beli beneker the very purpose of ILP is to check Indian enter into another Indian state hi kaban check ye ki foreigner le ka di ka RAP bat ka PAP te ka restricted area permit bat ka prohibited area permit
KLP is mainly aim kadi ban check your Indian citizen and the Indian subject to enter and settlement in an Indian territory. Hi menta shubu Bangladeshi mo yo citizenship na West Bengal lingba CAB one ha clear to happen apply. So that in itself kalau dia lupa regulation. Hi ku mengi menta mo ngidi India ngidalit ha mizalam ngapan pan KLP. Kamur dah benong batang bari wa hapan pan. But India but bari ni hapan pan na ngilech check KLP state. Tikani in itself kalau check buat katu statement jo mukul kalau misleading. Statement yung mukul mending kalau misleading kadi statement ke ba kabomdan substan hai ruem uni ubri ubala persya ya KLP ladagi powdli kisnem hakpor bang ipan mangi KLP aja khat lai ru menteri ILP kapas ka state government ya koordinat ke balong ILP kum ka ILP lani ke bodan yang ke bor ILP ru persya tu umur sama umdei ba uong ba KLP kamla banyada yang ni uni anti ILP mukul sama is an anti ILP person. He just reject ILP outrightly kamdei ba uong ba KLP kamla banyada yang kajam tu jungi Henry this person is purely an anti ILP person but ngila ban proof kita dan kedau wait kadau ka jinglong an anti ILP umukul ku mengong IP tolong ba the moment ILP ka terekam kata ka jinglong ba kibru na bar jela kin yo wan syong ha mekhalia kala duna ti kadala duna ki nong syong snong jong ki bar jela ha mekhalia te fitip kongres ketiga parti ba ab bang na ki bar jela ti kadau di kata Pemla heru banlen yang tak kiim nak tak. Ti simple uni buru bolong anti ILP. Uang meru bak ILP bak kasih schedule. Kimla baniada kajet ru jingkeli ke bangi kwa bangkeli yung mukul minta kolong bala kata sunem ulang cipster ule yu baniada kajet ru. Warak pembantu MRSI uang ban facilitate entry of immigrant. Dan bok bagani ka government ta ka wan ra da ka wi ka legislation ko bang bang ni happen regulate ni happen pa register da phim register ni kan sistem ko belum ILP lai ti ades kan ni government menta ka dong ra haki pra ka sistem ko mukul ulong chief minister which legislation wan ra kan protect ya ka identity jong ka cela ka jong ni ko akan klik ka ad ke bola ra except tu katur ko belum debatable adu menta thì nó khá đâu nghi xuống thuốc giờ bùng ta lòng vàng nghi lạnh naka jin rekam juga CEB kalau bahaya ya sorkar jela bahwa kui bahkan demand mereka punggol Eastern Frontier Regulation Act bahkan nak kawan tu kemudian ngisol artli problem kui jadi ke CEB buat kui jadi kita inflow of immigrant how arja kan beri menurut pi hak ketua komso kepada minang dan HYC ni ong yo oppose ka CAB implement KLP pada nasi. Tinadu arsa country the what hapor bang ni don na fipro ni la kerjai ba we oppose CAB we want ILP na nasi instead. Tikata ka demand kalau ada don buat nakalian jongar hapor ba ni si menta por bukan mensak ngaris. Ba ni happen regulate ya ki influx of immigrant da KLP. Ni haban blim ya baru kini ki legislator ki bom samala but recently ubri contact outrightly KLP di mukul sama pada Congress party in fact kan ke parti kita kalau di ke confused party dan impact ke MP jo ke Raja Sabha na Congress menen ke ILP po Raja Sabha upiti so kami metasmi udawa ILP umukul hiya gajuk kesni uang 6 tre ILP ti kanu ke di official statement ng Congress atau kadi ke bawang PT Sokmi atau kadi bawang ka MP Raja Sabha atau kadi jo mukul sama dengan makla kini nak ju sen kini berolai we want an official statement lagi ni laki kuat nang ILP mukul bawang menteri Raja Sabha MP in house bawang implement ni ILP ubah proses Sokmi ru uang ba ukersan ILP to which one is true kadi ke jong kadi ke statement jong UPT Sokmi buat ka Raja Sabha ini kadi statement jong mukul menu ba
ke MPCC lah ni ka Mekhlia Pradesh Congress Committee ka pha eno ban keren halor ka subject ka LP ni ko amat sai hina tak dau the last request ke komso kolong ni ya poro ki political party live aside ye ki different ni jong hi ya wan sakmat ya shom ha ka ju ka jaka shom ya kliu jumut what is the best nam tanari bu jeng do jong but ni endorse ya ka jinglet jong ka FKGP menin ba hoi you don't come along ya ka special session jong ka assembly borok na phomut ya shom ya thir la da ka don kam ban ya thir borok si singi asngi lai singi ru ya thir wan ra ya ka best solution menta kumno ngin pelat ya ka jing terikam jong ka CEB pot kumno ngin la ya ka ban protect ya ka inflow of immigrant ka jala ka jongi ni appeal ya borok nai I show ki complicated statement ngai URDEY press la ka jong UDF la ka jong of course kila aban angin nomla aban khanga ki re ka ba khamba akum ko ni ko por kolong khot ya special session ya keren ra ka wi ga agenda ka di ka CAB berke inflow immigrant ya thir tu pas ka wi ka resolution khanang ba ki pa ki nom ba